Voin hi March ni som le panga sang ni le som ni le panga inrin ni ani a hei tun huna hian Bihar khopui berpatna kan oma field conference Bihar and Jharkhand field conference kan mang chawani san lama train hun kan mang to a voini inrin ni hi conference business row rail te ni a chu thiang chuanin voini a hun thimom takte man chhole kan han tum tho na ni a ei khuwa bo ruak po anom hun lai takte po ani ome alum over kan tiang khala thleng chholawa bo ruak po nuam tok vio ni ti chuanin ei Bihar a hianin kau khran zat hi karin ain an lo tamai ke ka foi khat Bihar zitlo na hi ni a Northeast India General Mission Sian Field so manaya chung jing galat lo Bihar Field Bihar Missions Field voini kan tlo thei te kan peng so ka lom hle mai ti kan soi tel le tua ti chuan hei kau khran hemi Bihar and Jharkhand a hianin kau khran hi samruk le pakhat nei towa ti chuanin members hi sangthum zali le somthum an ni a members po hi an tha hem hle mai tin biakin ero chu kan la nei tam hran lawa pathum kan naya achan chu heng lai chon biakin sak thadeu dewan sak po hianin tun tin muna chuanin film phurte alangai awangin biakin sak pop hlei thei ani lo ma ro chu chuti chung chuan a hmun kan nei dana chirin biakin ro chu sak chho sel tur nia biakin sak ngai po atam chho hle ti kha hai a kan report a train lang ome tin hei thok tu hrim a hi kan thok tu nei dana hianin full time te regularize te kan naya tin native worker kan tiang chi te po kan nei te la kan vai hian somthum le pali kan ni a chung jinga chuanin hlo nei lawa thok hi pariat an oma mani thanem ngaya rong bol free evangelist kan tiang chi a kha mi pariat lai an oma heng ho te kan ram la tu khol te jinga mi an ni a tin field hianin Bihar and Jharkhand mission field hianin ashan pa in mi pathum an roi tel boka chung ten chuan vainia hei limom takin rongan bola pathian mal som pon tong hle maya chuanin akar te ahlata wangin duangin in tlo pona te har sia tuna kan omna tang hianin field director hian abial chung te phangdon ta je kilometer sanga te kalanga yani chutiang hla te chu ani vain nai pol pok kilometer za te nia har sa me maya chuti jung chuan ei pathian mal som nan donga Bihar and Jharkhand mission field hi sang ni le som pakwa covid chove laya field atana lam kai le hon chau kha la ni a chuti jung chuan mal som nan dong hle mai field no pangber mani se ti kha kan soi du ani chuan voini a field conference business te po kan nei dona room chan angin tha kan la zel dona ni yan conference ro rel na lampang chu kan lut phei ta a eto na ne kan field director pastor si thandola kuma thana kan field secretary Davita lalhing liana ani ani he field treasurer pu peren ani a ha ni ho hi Bihar and Jharkhand khoi tu te ani a he tai kan general lam kan general mission secretary Kutluanga, Evansville Tluanga. Acha son pastor Mahmuna. Ani so kan recording lamani. Ai kan BW ti chuan pui chaltlang ani a ai hi pirami bongko kan general mission secretary Kutluanga thian no. Nang ho kan LD te ani a la men ro real tu pa ho से शुरू होना है इसलिए अभी 9:30 बजे बज गया है आदमी हो ना हो हम लोग टाइम पर हम लोग शुरू करना हमारा काम है आदमी नहीं है कम है बोल के हम लोग इंतजार करते करते बहुत लेट हो जाते हैं इसलिए हम लोग आज शुरू कर लेंगे कि मीटिंग को इसी परमेश्वर का वचन सर्वराज है
शुरुआत किया जाएगा। रोमियो तेल सही तरीका से काम करके हम लोग अपना अपना जगह पर प्रभु का राज्य को, प्रभु के कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया, तो आज तक हम लोग आगे बढ़ रहा है। इसलिए 2024 रिपोर्ट हम लोग नेक्स्ट लेंगे आज। इसलिए हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने का बाकी क्या है, उसको भी हम लोग आज पता चल जाएगा। इसीलिए आज रिपोर्ट भी होगा। हम लोग आज मीटिंग है, सर्विस आराधना सर्विस नहीं है, शुरू से लेकर समाप्त तक बाहर जाना आना कोशिश करेगा। आना जाना बहुत करने से अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आज हम लोग आए, हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग को प्रभु का हाथ में सौंप के शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना आज का दिन पिता आपने हालेलुया मौका दिया, हालेलुया में पहले से हम लोग का परमेश्वर हालेलुया में उतारता था। आज के दिन में यहाँ पर बिहार और झारखंड इनको सफलता होने के लिए आपने साथ देकर आशीष करेगा बोल के हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करते यीशु मसीह आपका नाम से मांगते हैं, आमीन। फील्ड का नाम है बिहार और झारखंड मिशन फील्ड, और फील्ड ऑफिशियल लोग हैं फील्ड डायरेक्टर पास्टर सी थंदोला, फील्ड सेक्रेटरी एवं दाविद लाल मिंगलियाना, और फील्ड ट्रेजरर एवं वीरेंद्र कुमार भक्ता। इसके बाद सेक्शनल पास्टर और सेक्शन इंचार्ज के लोग हैं। पास्टर डनियल लंथुखोला झारखंड सेक्शन, पास्टर के वी एल रोडमोया गया सेक्शन, एवं भगवान पंडित वैशाली सेक्शन इंचार्ज। हमारा फील्ड के अंदर में लोकल चार्ज 61 लोकल चार्ज हो गया है। न्यू प्रीचिंग पॉइंट मतलब कलिसिया की तरह हम लोग नहीं चलाते हैं, थोड़ा कम मेंबर है, जहाँ कम मेंबर है उसको नया न्यू प्रीचिंग पॉइंट 25 जगह पर मिला है, और टोटल प्रीचिंग पॉइंट 63 और पेड वर्कर से हमारा फील्ड के अंदर में पूरे फील्ड में 34 पेड वर्कर्स है। उसको हम लोग देने के लिए समय दिया जाएगा। ये हमारा तरफ से डायरेक्टर का तरफ से एक रिपोर्ट है। पेंटिकोस्टल चार्ज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी हमने डायरेक्टर से रिपोर्ट सुने हैं। हमारे साथ ये कॉपी कम बन पाया है, तो अपने अपने सेक्शनल पास्टर से लीडर से कांटेक्ट करेंगे और अपने कलीसिया के फाइनेंस को भी टैली कर लेंगे। ट्रेजरर रिपोर्ट में हम जाएंगे 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024। रिपोर्ट बाय इबान वीरेंद्र के भक्ता फिर होता है। टोटल इनकम है पहले का पुराना 37,431, टोटल इनकम 38,149, टोटल इनकम 75,580, टोटल एक्सपेंडिचर 43,726, क्लोजिंग बैलेंस 31,854। फील्ड कॉन्फ्रेंस, हम ध्यान रहे कि अभी जो हम ये फील्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब लोग को जय मसीह। के कॉन्फ्रेंस 6 बार अभी आ गया, बहुत खुशी है।
जिंदा आर्मी कॉन्फ्रेंस में आया तो आप लोग सबसे पहला प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। आज का हम लोग मंडली के लिए हम सब मालूम है, इसे तो बहुत बहुत खुशी है। उसका द्वारा हम लोग हम लोग चलाता है कि शांति Đây, vậy là nhà ở căn xuân phiêu conference coi rồi na căn này ya business meeting rồi căn này ya phiêu conference coi sari na amun tu trong trang căn này tu section dia patungan kan ini dia na kalau tu trong cobaan paling hot kan lah Kagaya section conference ang nila som di paru na tang di som di paru ka nila turin baan paru ka kan nila kagaya section na kan na ta ane John number panina adena number panina arage section ken tungchang adena lalu angin kan na nila Parliament pe kangin conference royal palaiken ken akane thalo ti thungtang kan ngai tua chuan tu main section ken ri lo ni se tilama ngai dan le lovin lung ruang takin arare section ken torin kan pas boka John agenda pathumna hian kumin sam ni som ni panga chungin kan field worker kan thok tu te tan doctrine sermon Yeshua pathian na le pathian pakhat le Yeshua minga baptisma tan hisan namna ani dia hote le doctrine sermon in disiam na kumin chungin nei nei se tin kan pa boka John Ako pera tuan jam ni resum di mana sungin akai hei membar hei Bible siap siam dokpat tuanin kumin sungin Bible ni dari season na tuan sengin siap tua ni se di kan pa boka jojo asiam zoom pas naber pakat na kan apa kumna feel kangin loman tepo insiam beri se di ka Ini akan rorel pas ani John rorel palai membaran ke dong kan lokal koma ini alurot akan conference rorel akan dong dia mencuai tu kesian cuma alom tu kan saya koma kan dia koi tu kan dia langsung secretary ini amin terpuya John ini teh headquarter kan lokal tepo cuma pendidikan lom tu kan sebagai bukan ini Kerja pertama mereka bisa pasang pada pasang. Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah. Langsung kita menunjuk kita kita. Jika coba kita membarin, orang macam siapa yang sang untuk Bible siapa suatu, kerana mereka kadang kadang sungguh Bible kita kerana Vena rorel palairon kalhi mi somkhole pakhat kan ni rorel an ngai poimo hlemaya helai Bihar en Jharkhand missions vila rorel palai po kan kal thathupat hia wani hei tununa hian rorel kan zawa pon lama thingpui te kan inanga tin cho te kan enga dar ni in khom tran le tun ni a chumi nuwa chumi ma chuanin baptism rong bona po hei nei turein buat sei chomek ani Hei tuan huna hianin malam kan ngai thak tak ang khanin Bihar field helaya business conference kan zo chia hai chunga conference hall kanoma nei kabula hianin pichuan pui chaltlang lampang ani po Bihar field conference kan general mission secretary mangtorina soma somangin hei helai muna te kan hin moron kala te chuan helai field amudan kawthan members te kan business conference at thira mudan le angai dan te min ril success ome Colombe
laya kan general secretary bin so mangin ka kalve the ka lom le meya chuan ni zan lam atangin conference ta kan han chana ko shan ho mel mu nuam ka ti atin helaya thok tu te mizoram atanga kal te po an fak om ka ti le meya an ma ni tongin thu te engkim mai an sil thei te kha ro pui ka ti a an rong bol na po anung ka ti an jinga tel nuam ka ti le mai vinia ro rel na hun du om tak mai te kan han tel ve a chuta chon agenda tamlo ma sela agenda an ron chop chwa te apui tlinga tin thatak main kan han pa sa an ti hlot ling nge yang ti po ka ringa ka be sei boka hei hian an feel puitlin ja tele a en kol tu kan pastor te kan tir ko te thok tu zong zong te in pek na alang chiang in ka sha aro pui ka ti tak zeta anuam po ka ti hle ni sei thale mai ni chuanin ai achaka hianin pirami ani hi putluanga kan tia kan general mission secretary thian nu na pui ani a assam mission field ate hun har sa lo tong to in sang ni pahni pathum chho tlang vela kunglai assam bodolen kan ti hun laia su lo su tu assam mission field joy kang tu te po ti la su lom lo ve chu chu yan hun chan lam panga hian lai Bihar field conference mang thein ani po an om vele a ani pon helai field conference te ka kan man chawa a mu dan le a thlir dan te po min han hril vele se a thome pirami ne masaberin hei vante video te kenga kan thu seite min han ngai kan thu seite ngai thla tura min han sop sake kalom le a masaberin he Bihar Patna Samison Fili ka mu chang na rei to ma se hun rem chang a om lo wangin kan kal be thelo tun huna hian kan pa hianin field conference aman puidon te kan shat khan lo tum ve a mu chak emema chuan thok tu te helai fila kan field secretary te field director te treasurer te anin pek na te kan hu hian ro pui ka ti atin hindi po an lo thiam to hle me he dol te po luk lo ri man lo nam to tu wang chuan helai fila hian ma son tam tak an lo nei to ti kan han huwa mit ngein tin vo india ro rel palai kalte mission fil tan chuan an tam len ka sia anin en kol na te tha in anin en kol na te hi bul tang an lo tran tha ani te sia ta member te pon pur len ka sia voi ne han hun lim om ta conference ro rel hun te kan an mang zo theya alom om ka ti ro pi ka ti tin he fil hian ma son ro pi tak nei zel turin du sak na sang ber kan lan bo kan ni ka lo me hele hei tu nu na hianin notice india mar chakram pum pui kam general mission secretary reverend vil tluanga putluanga helaya conference business te kan so to a to he compound na hian baptist ma chang tur ten oma chumi kan kalma chuan eng mot te helaya field conference kan man chungchang in bo sei na le trule poimo atiang te angai poimo te han soi sila ram thim ram rawa hun sang sanga rong bola kwalin Assam mission field te po Assam mission field kan ti ma bodo mission field kan ti laya Assam mission field ti zu chok chuak tu ti la ma zela tu su tu ni a ni ton huna yan Bihar Patna huna anung zuin kai pok an kal ve a angai poimo le trula ti te min han sil sela ton huna ro chuan kan conference voinia kan ro rel vela kha eng mo mu dan le thir dam te ma an son em son 11 ti te po kha min an sil tlang chho se thai kan se chung te chu kan han zot lok ani kalome vinia Bihar and Jharkhand Mission Field Conference voi rukna conference ro rel kan zo ta conference palai kan kal thale meya mi som ko le pakhat ro rel palai kan kala chuta chuanin ro rel tam tak kan nei theilowa kan ro rel a chuanin nakum conference na mun le hun tur te kha kan han rela lungrol takin an pa sa sumin huwa chuan kan ro rel a chuanin Bihar and Jharkhand Mission Field and ma son na ni ti re te ya ti chuan araria section sang hi le som ni pani khan
กติฮาร์เซ็กชันฮิปันฮินกันเช่นตัวจูมีเซ็กชันจูตุนันอารีเรียเซ็กชันเมมเบอร์ทัดกันในเซล่ะกูรันทัดกันในเซล่ะฟังอินเซ็กชันปัญญาเช่นเตกันนันภาษาวิญญากันนันเรลตาบาวน์ดารีเล่อัชนมุนเล่งกิมไม่จูฟิลโบตินอันลังไอตัวงาตัวมาโซนนรกวิตักกันนี่ทินจูบากาฟิลวักระเตมาโซนนตูรินปฏิฮันปักเลสวามิงบัพติสมากันด็อกทรีนซาร์มอนอินคอมเพติชันอันไหนโดนะตัวจันพาสบุกาทินจูบากาจวนินอัตโตเบระไบเบิลเชียร์ชัวอันพาสอารมณ์กติเลไม่อีกฟิลทั้งสังกัดนั้นเอ็นต้นกลางนินกันเหียทินอันรีพอร์ตชิมกับเอ็นาคุมินายันินเมมเบอร์ทัดสังกัดจะทุ่มเลสมลีลลปันเปียเมมเบอร์เตอันทอกเขาหน้าทะเลอินกันเหียทินจูบากาจวนินฟิลดังตั้มตะกินอันละตีเทโลสมบัติลิสอันรีพอร์ตบัวอาเบตเทียจนรีพอร์ตบัวสมบัติไปตามเตเลอันเป็กดานลิสบุฟไฟทรัมไปตามเตเลอันเป็กดานลิสชัตกินเจซาร์นัติชวกเทียให้ฟิลดังเต้นอันละติชวกเทโลนินกันเหียให้ติชวกเซลตูรินกระดูกอันมาโซนนะจู่ๆมีดังเต้นต้นกลากอันนินกันเหียที่นั้นดิสปีนัทใช้เมมาทอกกันทอกตู้กันฟิลดีเรคเตอร์เซกเรตรีเลเทเซอร์เทนอันช่วยนะอันมานี่นั้นสิร์ตีร์นะอันจอมทะเลอินกระยาส่วนวางอินอันทอหนับปอัชาไว้นักันเราเรลเตชากติยาอารมณ์กติยาโนดิสินเดียขัวผาปเอ็นตลกากนินกระยาฟิลดังซงเตตันปเอ็นตลกากนินกระยากันรีพอร์ตบัวจังอินฟิลดังเตปันเล่าเตไทเซลเซอดูอมเล่ไว้น่าเราเรลกันเรลข้านักกุมารีพอร์ตเทียดจากคบไม่ตักง่ายหมู่กับใบเสดลัดอันนี้จะไว้นักกันเราเรลท่านคอนเฟอเรนซ์สังที่สมนิเลปรุคุยมุลาไงครับสังนิเลสมนิปรุกาจนขากริยาเซ็กซ์นะอันไหนโดนะสุดท้ายจนเทลเวลีจากโดนคบไม่มาโซนน้ำหมูกันหมูยันช่วยตุกันนี่กันช่วยไล่มันโซนเนี่ยนี่กันจงใจเลยกันน่าถกขลัลปันมาละสองมันนี่ที่เชียตาบิฮาร์เอ็นซาร์กันมิสันฟิลตานะจงใจตัวเตจงเลยทิลเปตัวเตจงขันอินทิลเปกเลยอินจงใจนะอัฐอนโลไว้เนี่ยสมประคัตมาโซนนักกันหัวเมมเบอร์มาโซนนักกันหัวกูรันทาร์มาโซนนักกันหัวจู่ๆปะเทียนินมาละสองมันนี่โลติเลเซลตัวเรนดูสักนักหลานเจ้าว่าดินกันโดเรลไม่เปียละมาจวนนี้ก็สวยดูจู่บิฮาร์เอ็นซาร์กันมิสันฟิลายันกูรันมุนสมรุกเลปขัตะกันเนี่ยจุลายจนอินคอมเทนเบียกอินกันเตียงฮีมุนสมาเจียกันเนี่ยมุนสมมาเลกูรันสมมาเลปขัดินอินคอมนมูมัลอันเนี่ยเราจู่วางอินอาริลรัวหลังเตจนเจงสิงขัดนวยขัดเลสิงาเปอินเบียกอินกันตุงติงไทยเฮลัยจนอินน้ำตังสาขดังโฮสตริกน้ำมันนี่วางอินเบียกอินที่เป็นกันสัตย์โตแล้ววะprayer hall อินกันสาจงใจในอินกันสาจู่ๆอินคอมนั่นแหละจงใจนั่นนี่จู่ๆให้ไลมีเต็นอันเทียเทียมอวางอินเบียกอินที่ขันอันเทียเทียมแล้ววะจู่วางอิน prayer hall สักนาตูร์ขานินอาเทียเพียงอินประคัดสักนานสิงน้อยกันเลยสิงง่ายเราไปเซลตูรินกันเงินเจ้านี่กันล้อไหมอารมณ์ไหมให้บัพติสมาเตะกันจันทิร์มาอินกันหอยกัวละปัตนาขบุยฮีเจ้ามายังมิชิงไปหน่วยสมนิเลปังอาโซเวลอันเจงะกันสวยตั้งกันเรลสเตชันพบปังอาเลยออกมาเตะเราที่อาเซียตัวไหมที่เห็นแอร์พอร์ตฮีขลายขบุยเอามาขบุยช่วงหน่วมขบมาyaจะเถียงชวนปัตนาฮีขรูปุยตักแต่ปอนี่อันข้อช่วงตะโปอันฝั่งกวลนัวต่อโซ่ลำโซ่4 เลนไฮเวย์อันนี้มาต่อตะโปโซ่ว่าฉันตามไปจุดไม่นี่ตัวนั้นบัพติสมาจังตูรินให้กันปวดใส่แม่กันนี่เว้นให้นิสมปังอาอินรินนี่เราเรียจัวส่วนไงดำนานบัพติสมาเฮลายจังตูรมิทาร์กันนี่อันนี้อารมณ์ทีนครบไม่คอนเฟอเรนซ์แต่ลปันมาลาสอมานี่ให้มิทาร์เซงตูร์ตะกันในเละเจล่ะ
chuan hei baptisma chang turin hei bua sei mek hei baptisma khur an ya heng lai a chuan in hei कोई है tengi baptisma आपका hei chantir nan mai alo ol sam boka lui te pan na hara wangin in hei ये काम mizora ba करने po heng hi apply fo chi jok ani ome a thale mai na chang pon sia e से भी कोई है so lama so in field director hei baptisma khur एक pula hian a ding to a ai bua sei chho mek te pon e oma ti chuan hei helaya baptisma khur hi hei na chang in wa seve enge hi khoi lam atanga in don nge ti te min han sil ta che Hey, Central District District Pui in Canfield Chunga Baptisma Channatur Section Tintan Section Palitan hetiang Baptisma Channat Kurtur hi Pali min leisaka hi Vaisali Section tana han leisak ania voina remchang takin field conference laya remchang takin kan mang theidona Central District Kosan Pui Chunga polom thu kan sei ani उसका बाद में आप लोग से स्वर्ग जाने के लिए ओके तो आज का हम लोग का ये पानी तो पीने के लिए सफाई करने के लिए था आज का हम लोग डेडिकेट करेगा मुक्ति पाए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ओ हालेलुया ललपा नंगिन थरा मिलो बगरे ताक मांगमान के लिए प्रभु यीशु करेंगे so ngai dam nan baptisma hu kumaram chang me kane एक बार देख लिया है hallelujah पैर सीधा कर लीजिए पैर सीधा करिए हां हाँ, ठीक है कर लीजिए हाथ जोड़िए दोनों ठीक है फ्री अपने देह को फ्री रखना है ठीक है आप सब किसको आपका पाप सफाई करने के लिए माफ मांगने के लिए प्रभु आमीन amen धीरे से उठ जाइए हालेलुया आमीन hela ma yan baptisma chang nangin mangla kai na yan nangin mo hela ni praise the lord hallelujah hela ma yan mu hogen pau kan pastor ni san re tan ngom na nei vel je boka हल्का halka san baptisma chang phele ta oh hallelujah hallelujah praise the lord voi ni baptisma chang mingte ku birena min se thome Hey Pakhachu Rahul Kumar Nia, a son of Kailash Das from Sonpur Pahleja Gaon, Vaisali section. Panina Ravi Kumar, 26 years. Apaming Raj Kumar, hey Patna Fellowship Tanginia. Pathumna Anupui Niju Kumari, 21 years. Nia Palina Som Kiskyu, very important from Araria Santhali area, 37 years. Apa Minkha Maji Kisku, Jama Ajab Jama Santhali Jhawa Tanginia. Panga Turkha Tuntun Kumar, Vaisali section, Bokila Par, Hilsa police station, Apa Minkha Kishore Ravidas. Dia hai panga voina iswa minga sol ngai damnan pu biel tuanga kan general secretary kuta tui baptisma anlani lalpa fakinum rose amen